January 26, 2017, Tuesday, 2017 metų sausio 26 ketvirtadienis, 26 января 2017 года четверг. Having just left my house and going to meet a minister of St. Jacob and Philip Church, visible ahead. Išėjęs iš namų, einu trumpam susitikti su broliu Доминикону Швентųjų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje, матомое прiekyje. Выйдя из дома, зайду к одному доминиканскому монаху в костеле святых Якова и Филиппа, который виден впереди. Far ahead on the right, green taxi is visible, a driver standing still by it, with his back turned to me. Priekyje dešinėje šviesiai žalias taksi yra matomas, vairuotojas stovi prie jo, nejudėdamas нугара į мане. Впереди справа видно светло-зеленое такси, водитель стоит рядом, неподвижно, спиной ко мне. They certainly watched my video entitled Surveillance and Oncology, where at minute 2:03 I show a taxi exactly at that same place. So today they demonstrate to me, yes, you are right, it's actually us. Jie neabejotinai žiūrėjo mano video sekimas ir onkologija, kur minutėje 2:03 aš rodau taksi būtent šitoje pačioje vietoje. Tad šiandien jie демонструя man, taip, tu teisus, čia mes. Они без сомнения смотрели мое видео «Слежение и онкология», где на минуте 2:06 я показываю такси точно на этом же месте. Поэтому сегодня они демонстрируют мне, да, ты прав, это действительно мы. Majestic barrack-style St. Jacob and St. Philip Church was erected in 1727. Didinga barokinė Švento Jokūbo ir Švento Pilypo bažnyčia buvo baigta statyti 1727 metais. Величественный в стиле барокко костел святых апостолов Якова и Филиппа был воздвигнут в 1727 году. My head is being raised right now, remember it. Mano galva yra pakelta šiuo momentu, įsidėmėkim tai. Моя голова в настоящий момент поднята, запомним это. Ten minutes later, going out. 10 minučių vėliau išeinu. Через 10 минут выхожу. There were Polish graves here. Čia buvo lenkiški kapai šventoriuje. Тут были польские могилы в церковном дворе. Black-dressed woman stands on the opposite side on the right by the traffic lights pole with her right side to me. Juodai apsirengusi moteris stovi priešingoje pusėje prie šviesoforo dešiniu šonu į mane.
Одетая в черное женщина стоит на противоположной стороне у светофора правым боком ко мне. Right now, she already looks at me. О добар, я в жюри меня. А теперь она уже смотрит на меня. She teases me, imitating my own raised hair 10 minutes ago. Jinai erzina mane, atkartodama mano pakeltą galvą prieš 10 minučių. Она дразнит меня, подняв голову, как и я 10 минут назад. A street theater far ahead, at usual place behind cars. An agent already seen just there once can comfortably watch me from that point, me coming, imitating chatting with his assistant. Gatvės teatras įprastinėje vietoje, priekyje, už mašinų. Agentas jau matytas būtent tenai kartą. Iš ten gali patogiai stebėti mane ateinantį, имитуodamas покольби с сavo ассистента. Уличный театр впереди, на обычном месте, за машинами. Уже виденный там мною агент может удобно наблюдать за мной оттуда, как я подхожу, имитируя разговор со своей ассистенткой. Ten minutes later, that respectably looking woman will want to catch me with her shoulder. Good, I shall push her as well. Po 10 minučių ta solidžiai atrodanti moteriškė norės užkabinti mane petimi. Gerai, ir aš ją stumtelėsiu. 10 минут спустя та солидно выглядящая женщина захочет задеть меня плечом. Хорошо, и я ее толкну. Thanks for watching. Ačiū už peržiūrą. Atpažintųjų pavardės prašau pranešti. Благодарю за просмотр.